Hamzak mungni selai, hamzak mani selai, naslema seleng mase bangkok shio tabuni jorawo lukurongni kawo. Kaham khalnyani bagai chuba chu sanani nango. Kaham khalnya furuke lukubus kango funugai kaham khlailayo. Phiaba hame khalnyani bagai kebni chuba chubo sana nangliya, kebno phungnabu nangliya. Tep hame khajongayo. Naslema jolima selengma tabuni jorawo asuke phangnang engkha kebni kaham phanose nugi malaliya. Kisase kawo meeting ma tongke sajagya engke jolima tongkhang geno buni mani fan derarani hame khanyani abuno tabuni jorawo borongni thamji phunumu thane sabja sekang hasibo philchi tham bidanchoba chongmari engmani engkhari saklai paimani sabja puma baino pasipasiya konsal hasini kereng thayo bulai toglai engkha buthal laikya rabar bulung soklakya jatre pot themrang akar lakya 45 Komalpur Assembly constituency wa khobjak panbua bisibo samusita tangai rokbai rabar bulung hor phunangai sosere jaka sal kathangno nok phang ojide burma abnotui thom ungja Komalpur Assembly amchayo busa butui tilaye hor buthal laibo buthari maliya sogiliya hor buthanai brindiya bo greja nukho kisada ungno hunai wansugui rabar bulung khajarmani tabu khamui pram ungjak ransajak bolong hor slak sawi khamui thangbakya o thamchi o jolima sabni kaham engkha sabni hamya wansugmung phan kerikya tabu pipasa lukroni khawo obahani monthly kasai phekya nei bidi bo bidan sabha mo Komalpur Assembly constituency khobjak panbua amchayo rabar bulung sosir jangmani sal katang mangthali imiao hol mabo bi botan thabu lisinggo saposi khanau ni bang sa holi kang ha na chausa chausa bi hiyang ko botan du ke hori mari nung tabuni ban hodang mani nung sabono ri kha hin song tong ta samno likhen chong sa nu yam ko ba nu ge hin a ana pono chong bo khapi be nge abake কোনো রাজনীতি নাকি কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ভাই চং ton tabo ni bi lama bo ngu khabo khemi khake tam bun ba na kacha kan na nang mo bozaga mo panbua bo বিধানসভা mo 45 Komalpur 45